Right, ma Shema, very good morning. Enfa Emra Mandatas TV, and your first day. Share page na subscribe subscription above from I was say mutimi ema subscription etimi ekosoro na enema enso ekwe etimi etimo internet subscribe to Mandatas TV sena be ye ne metimi motivate na abrani na ya work hard e no e filesa e free asante kotoko asoe no e aba down na enema enso etimi akwe na fila enso etimi eba kotoko game and community man there no real club do Kadiogo at the ekopo eni no me patcho no ho nsem etesen game no yes game no to any ya mosokuru no cancel ye de ho nsem no enso etimi aba denti na caf etimi a cancel anei ye de ho nsem no eba down eno achi Kadiogo for instance etesen eno achi no kotokotim no after someone to me antu amfumani antimi anchimo Abidjan no e ho nsem pe na eba wo subscribe to Mandatas TV. Subscribe to Mandatas TV. Leave your comment. Na also share. Na unia enya binonons entime na wa like page na. Me patch your name. Ube subscribe to Mandatas TV na nima nso etimi akwe enso etimi edmonension sevenasia ni atie ene se nei ans na mehase no mamentimi enche bibia wono no oye viewer enu achi subscribers no encha senko enko emfa emomo na enima enso emfree adom enko adomo emfa emame patcho latest mensa etimi eka ene se unim senra ene betodwa se game no entimi emmaso ewo yamo sokro game no emmaso yamo sokro me patcho ni amensa etimi eka ene se kotaka company mfo etimi atwere akoma caf se sa game no emmaso ewo yamo sokro dia ewo setim no ade se omo remaining all Ghana na sa game no empanimfo hwe na omutimi ebon two legs nina ewo Ghana because adeno less than 72 hours and a game no ebe paso ewo no anke wose pm ewo yamo sokuru no nesu game no antimi amaso kot company mfa kire krata tententi akoma caf sebeya enka sa two legs nina omo omo ewo Ghana na enima enso entimi enkwe emfama krobia kumase asante kotokotim na yere wonsam no etimi edam me patcho ni amensenka ense out of now caf entimi en respondie caf womunya respondie en latest amensenka na nkra amensenka ne se Kadiogo tim no atwere ere akoma no aye caf se sa game no sere asante kotokofo pesa ombo no Ghana no womo no enyare so mutimi so sansem no so womo anyintom enti ebe sa game no yenkopo ewo no aye Benin yenkopo ewo Benin na sa game no yekopo ewo Benin dia na no aye Star Krigu na sa game no se kotoko ene no Rio Club du Kadiogo enso etimi edeko bo ene na enema enso ekwe eti ema Rio Club du Kadiogo yere wonsam enso etimi town out of now me patcho caf entimi en respondie ent latest amenseka ene se enche response no ebetimi aba na bibia enso etimi akwe na kotoko tim no entimi enwuramo ewo sa game no me patcho ni amenseka oni senka tim na wo mutu etume kopie mo ewe no wurama Abidjan no mo wurama yamo sokro sa trepono cancer enkramensa etime eka ene sene kotokotim no wo mo atreni anopai na awianso no o ma sanso atreni ewo ajirika no na enema nso etime kwe Accra ayede ho latest no enso etime adown ewo Mandatas TV kotokotim no obeya mo usual training sections no 2 morning and afternoon ebetimi akoso na me patcho mi no obi etimi bisame sa Branton tin ene no Abdul Ismail Ganiu ni state ewo asante kotokonet sen me pancho so far ne contract no terminated onye player emfama asante kotoko amen confirm intimi emfama enti Abdul Ismail Ganiu empanimfo terminate apprentice no ne contractor yere wonsam enso atima down and they will subscribe to Mandatas TV na wonso watimi leave you comment na wa share na unuanya bi enso atimi ahwe latest be free asante kotoko so no yere ebel down da bia kase panie kratofma yere ebel down Mandatas TV peace na waji so da me say shalom.